Karbi Anglong Autonomous Council Session Hall along MSC Atum Semi Kurek Kedeng. Difu Government College along Aprangason Pan Trokep an Anghoy Padopon Po Lapen. Karbi Anglong Autonomous Council Tanini Nitom Angbong Ingni Po Pusi MLA Sumrong Ham Kaningji. Difu Government College along APSC Asatlang Kapadupon. Kardom Nili Karbi Birda Thanbang Samissionaries Rohangpi Non Arjuitha Birdang Tonpen Bharat Adangpi along ke ban Nai Autonomous Council lake Karbi Anglong Autonomous Council handlo Akimi Karbi Anglong Autonomous Council Kachari Pon Jiapan Jakong Kethom Arni MSC Atum Semid Kure Dengpon Law. Karbi Anglong Autonomous Council Session Hall along Karbi Anglong Deputy Commissioner Adil Khan CMSC Atum Apan Semi Patang Pon Law. Semi Ketang Atum Komatsi Kopi Alam Pensi Semi Kedeng Loma. La Soputakat News Channel Penson Se Pangjang Iglo Langik Tha. Ingdeng ni Karbi Anglong Autonomous Council kilig along kecepatan dun ke haitang MSC atum an pini mante non malom so perfect ni por pen lote bang ko rapli BJP pen ke hai la pen ke KDF pen ke hai bang hini kado bang ko da trok bang ku pini la Karbi Anglong Autonomous Council session hol along semi kore deng pon puro la si labang so PC alang litum ki ongdum kapre ka PC tamela la baji si alo apor pen pia bang ke alang tum la nomini he German Aparman nomination alus dame kedeng pon asai padu pon. Bad weather and other challenges and voted in huge numbers, which proves that the people of Karbi Anglong voted with hopes, aspirations and expectations. And therefore, I would like to urge upon you all, and I hope and expect that the new house, the new body will leave no stone unturned in meeting the expectations, hopes and aspirations of the people and in taking Karbi Anglong rapidly on the path of development and making it one of the most developed region in the country. Being elected, they may not cut the autonomous council to swear in the name of God, but solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and then I will be fulfilling teachers the duty upon which I am what I am. Sami Vina Garanti Karbi Anglong Autonomous Council ini kawasan elected Jokontan Padang Roton Terong, Karbi Anglong Autonomous Council, Jinut Kawaita, elected, Akeho, On, Tang, Abangku, Adam, Amen Seme, Dengsi, Nelly. Arts, innovation, people, having been elected or
law established, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to done. মিলাব লাগিব Pini Jakong ni Pai Ketom Arni Difu MLA Sumrong Hangapan Perangke atum Difu Government College along STH, STP, SCO Samaratum Men Kajatapapan Anghoy Gitik P Lapen Karbi Anglong Autonomous Council Kangni Ponjia Puta Karju Kapadopon Ahud Alang Lipen Kadingje Ponke Difu Government College along Aprangateng Reservation Anghoy Pantrokep An Padopon Tupo Pusi MLA Sumrong Hangpen Perangke Atengno Ningje Pon Karbi Anglong Autonomous Council Takebang Jinini Nitom Angbong Ingni Ponpo Atema Jakong Nipai Po Arni si Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Anghoy Pan Kirik Padopon Jilang Lapen Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Lapen CM Anghoy Pan Angsong Pen Kangwai Mek Ave Jong si MSC Angbong Kopine Kachingwai Do Pulote La Abangke Halatum Alam Lo Pusi Perangke Atengno MLA Sumrong Hangpen Ningjepon Jitu Difu Government College Jitu Reservation Seater বাবে যেটো হুলস্থলীয়া পৰিবেশ এটা হৈছে বা ছাত্ৰ সংগঠনবোৰে আমাৰ ষ্ট্ৰাইক কৰিবলৈ যুঁজা চলাইছিলে এই বিষয়ত মই জনাবলৈ বিচাৰিছো যে যোৱাকালি মই মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত মই আলোচনা বিলোচনা কৰাৰ পিছত তেখেতে মোক জনাইছে যে এইটো এই 2 দিনৰ ভিতৰতে এইটো আগৰ মতে যেটো আগৰ যেটো সিস্টেম এই সিস্টেমতে বহাল থাকিব বুলি তেখেতে মোক জনাই দিছে আৰু তেখেতে স্টেটমেন্টও দিবলৈ কৈছে গতিকে মই এই কাৰণে এই বিষয়ত আপোনালোকক জনাইছো যে বিগত বছৰৰ দৰে যেনে ধৰণে এডমিশন বিলাক হৈছে ঠিক কৰোনা নিয়মৰ মতে চলিব Jakong ni Pai hini Arni adapor Pai Kepen Kre hini apor an Lapen Arni Kangsam apor Arni Tili hini pen pli apor an Asam Hangkang pi along APSC competitive examination asatlang Padopontang lo APSC to adaba da paji Kepen non adapat nonani sambaji klian APSC asatlang long top dun la chepate samartu khong nang tet pre son long lo asinon camera person Stefan Teronin pen la APSC ke tok tumhan Hong nangit John Pre, soalnya tuh mati kelangkon kok. Labangso APSC Satlang Karbi Anglong District Difu Government College along ta Padupon. Satlang Gipidun atumamen kadu kowe ba Suri Sira Pharu Sira Plikebra Ketomando. Bon sira Satlang Gipidun atumke Pharu Troxira Troxikebra hini abang pubang pi anvet pusi birta longdun. West Karbi Anglong District Ahabar Chintong MSC constituency arada tumkar I naike towar mate rong rup arlo kedam kebanga towar hendo kedamtang kilik amai ke pato ponbom apora hu tuliram rong hangpen Chintong arada tumapan lamchak kechak tekang atengke jongsi prodip rong piapan rada tumpen kilik pahai dun detlote PWD EMP pon vek popu ningje lesinon alang lipen jongsi Karbi Anglong Autonomous Council Charipon pulote prodip rong piapan ke PWD EM ke pekon japan Chintong arada tum kachuningri pontu Birta Bangkela Point Sekang Toniklo Langi Bom Takat News Channel Tumi Thakme Kurwang 2